Welcome to KOKPHIROK Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to Tripura University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. KOKPHIROK Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. KOKPHIROK Paramedical Institution and Technology. KOMNO. जाओ भाई जाओ 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 एक दिन भी हो गए बच्चा जाओ भाई जाओ 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 फटाफट जाओ यहाँ से जाओ ये भीड़ किसने इकट्ठी कर रखी है जाओ भाई जाओ जो भी हाथ लगे थाने लेके चलो इन्हें जाओ ए जाओ 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 फटाफट ए भाई ए एक भी जन दिखना नहीं चाहिए और ये एक बाइक 5 मिनट के अंदर थांबाय ब्रो अभी तो जाएगा ठीक है सर ओए मत ये थांबाय जो बोल थांबाय ओए मत थांबानो ओए दाउदी ओए दादा सौ थांनायसै बुझिलायसै भाइ चलो चलो वापस चलो गए
So, I visit Africa. Niapro is a bot lang tangka. They bonus kang paino. Or to the battle is a problem. Abano solve Kanabagin and Dinner of Fika. Ang Obon Koinai, the Chinibisingo. That is in Tigmaton Lane. They was in Kanakaro, Masamusu Borogro. In the name of BJP, Borokisha. Samang sira tangi tongo, ang pura already put naka, yung tayo report nagi tongo, jenis yang oro cini MLA Sindu Jamatia, tayo boni cini KOKPHIROK, tabung no oro blog go, DM by boro meeting keleka, ang obon sekarang masugo, jate cini bisingo, sing tongo oro jut sukat tongo, IPFT BJP, abon sing manage khema thang. Kanaka masa musuh ini BJP ni KOKPHIROK balai fe useng khola semua note kanaka semua report nai dokane seng mukhyamantri bang sanai je ini orang ni masa musuh joto ya kojon borok tonggu borok onek TWIDU bazaro osanti borok sisi khai tonggo aban bumung seng note kanaka amro seng nai bo BJP phangthung je phangthung IPFT phangthung je boro hamya je boro duskrit khlainai amra जों नि सरकार तरफ থেকে বা পার্টি तरफ থেকে जों नायनाय आंगमन कयनाय जे अरो TWIDU आगे बेलायखे जों अरो शान्ति दंगो जाते शान्ति बंग तांथुं जों अरो जत मिलिमा दंलायनाय अरो गोबां मिश्र जाति दंगो जागा अरो वानसा दंगो तिहा दंगो जत दंगो जागा जों जतनखौ थाइमा दंलायनाय तै जों नायो जाते जोंनि पार्टीनो बा जोंनि IPFT पार्टीनो जाते अनेक बरक वासोइ दंगो जे तिनो नष्ट खायना बागै तिनि बिसिं दंगै फानो आबहाय वासो तने आं कयनाय जाते जों कुनदिन कनफारेन्स खालाया जों हा दफाने बागै जों सामखाय थांनाय तिनि नाहरमों जों थिगनो दंगो तिनि जों जुगुन लरेया तफुन आं कयनाय जे तिनि बरक तिब्रा सारक ताकफोन बुजिया ख तंख गोबां मा तंख अनेक बरक पार्टीनो तरजागो बरक जातनो तरजागिया आबर हाय दंगो मन आं कयनाय जों तिनि अबनो मावसगो जे तिनि तिब्रासा तिनि IPFT पार्टी तिनि नाहरमों अबनो जों सारा त्रिपुरा जो जों उन्नति खालामनानै नायो तै बोसोर जोंनि एडिसि आइडेन तैयै जों स्टेटहुड बा त्रिपुरानि सानै दङ अनेक आगकजाक जों उसां खानागा जोंनि एडिसिनि बुमुं जों IPFT नि आबो दाबि खाय दङ जों त्रिपुरानि स्टेटहुड काउन्सिल टेरिटरियेल काउन्सिल त्रिपुरा टेरिटरियेल काउन्सिल ना बागै जों आबो कय दङ आबो नाय गां अबन कयो तिन आगामी इलेक्शन जोंनि नभेम्बर मासे दिउ दङ नभेम्बर डिसेम्बर अंनाय आबो जों सालाय दङ जाते शान्ति भावे जोंनि इलेक्शन बुंनानैथ एडमिनिस्ट्रेटर अनि 6 मास मा खायजागो आबो पाइ थांनाय नभेम्बर डिसेम्बर पाइ थांनाय आबो आं कयनाय जत्तनो एलाकानि बरक दक जाते शान्ति बजायनाय आरो नंथु सागबाय साग ताखबाय ताखुक जाते कोनो दलता खायथों अबन नायो तैबो आरो बाजार कमिटि आं खानाखा जोंनि ताबो बाजार कमिटि दङ मेन खे अमनो जे बाजार कमिटि तैयै किसा कबां लायखे आबो तो एटा आइन दङ आरो नियम दङ बाजार कमिटि गसं खायना हंखाय आरो बिडिअ तंग नांनाय लोकाल MLA तंग नांनाय नेने DSP तंग नांनाय माके गोबां मा कर्मचारि निनि बिडिअ बरक तंगैनो खायसे कमिटि खायजाव दाहायनो आं खानाखा हठात टाइमनिफ्राव
15 तारिख 15 अगस्त मास मास BJP रक जे बर बाजार कमिटि स्लाइना लायो अब लेखे चाहिए देखो सिस्टेम आइन बिसिंति मा थांनाय आइन जे बंग खायनाय अब जों नायनाय आं खानाखा अरनि कयजन BJP रक 15 आगस्ट जेदागा जों इंडिपेंडेंट डे पालाई दङ आ दिन बरखलाय अरक बाजार कमिटि मिटिं खायै अब स्लाइना होनाय बरक चेष्टा खायलेखा अब बिफलुं थांखा जाहाथे माय तांथुं अबन मगे आं जतनो कयनाय जतनो जे चिंता काहाम खायनाय रक जों जतनो सायमानो BJP बरक काहाम तांगो IPFT बरक काहाम तांगो मासा मासा बरक हामबे तंनाय अब जों मानायनाय हामबाय Welcome to Borok Paramedical Institution and Technology. With the state-of-art facilities, we are here to improve the quality of paramedic education in this state. With courses like BSc MLT, BSc RIT, BPT, A&M Nursing, BBA Hospital Management, and BSc Optometry. Our institute is affiliated to TRIPURA University, a central university. We have experienced faculties, well-equipped labs, and brilliant infrastructure, along with hostel facilities and placement assistance. We promise to build the best paramedic career of our students. Borok Paramedical Institution welcomes you to shape your career with us. Borok Paramedical Institution and Technology. Komno.